نتيجة عندك شرط وظروف ووضع سياسي وروشة شريك والله باشا سلام بريش راس حمل وهفسروك مجلس بريار كونفرنسا سيميجي بريار كونفرنسا جن أنا توية هولي يعني أنا هذا قلب مناسبة جوي أفخابات دسبي أو وفديك أمرك أبو ما بستي دروس كردين كونفرنس هاتوا بقرنجي بينين وكو أركي سرشاني خومان أي بينين كأوتي كوشانة بيج بخين وهرشي زوا جني كربيت لا يكتري بضروري بينين بانجوازيش مالوا همو جناني حزب السياسي كان تريج بهمان رنگ نزيق ببنوا وازل عقليتي بياو سالاري وعقليتي تصكي حزبي بينن لبيناو ئامانجی ژنانی کورد کە ئازادیە کە دیموکراتیە کە یەکسانیە لە پێناو ئەو ئامانجەیە بتوانین ئەو کۆنفرانسە بە سەرکەوتووی ئەنجام بدەین. هێویە me em bi encamên girîng dîsa carekî din derkevin ji van serdanan û ji nîrînên yek û tên dandin ji bûna pêşxistina xebat û têkuşîna yek û tê kirin ji bûna konferansa jinên Kurdistanê. بەڵام کشکەجەکەی وێگشکەنەکەی بوو 22 کەس بوو ئەس باوەرم چەند جوین هاتن داخستنی بێدەل هەڵبەتە ئێمەش بە زۆر خۆشحاڵی و بە هەموو توانامانەوە ڕەزامەندی خۆمان بۆ ئەو کۆنفرانسە دەربڕیەوە و هیوادارین ینی بتوانین بە هەموو شێوەیەک هاوکار بین بۆ بەستنی کۆنفرانسەکە و هەر شتێکە لە توانای ئێمەیە بێت ئێمە ئامادەین کە ئەنجامی بدەین. gelek ked û xebat û şoreşa yanî her du perçad heye ked û xebata ajin ji ber vê yekê em dixwazin tag û em wa serkeftiya biparêzin em dixwazin bi hev re yanî her du perçe û perçeyên din em karîbin bi hev re konferansekî ava bikin ew konferans bibe bengeha civaka Kurdî li her çar perça jin karî bi birola xwe re bibêtir